Dewan pian lawan pengantin nang ada di Soberang. Tidak lain tidak bukan ading uai bangaran. Dilihat tuh nang laki manglih nang pinasando, padahal mau dihitung harap di kalambo. Halo abang uai kami pada hakan dulu supaya malam ini sampian kada kao. Gaisan tuh nang bini siap akan jemo, kaina tuh dicampur jemunya lawan madu. Bila hendak harum campuri pucuk jembo, lamun hendak karas tarus buat tiklip altiko. Jadi malam ini kainan nang laki digetil lawan siko. Getil nang pertama mangai nang malo-malo, getil nang kedua kada desa lawar bejo, getil nang ketiga pacangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Ya Rasul, ya Rasulullah, ilahi Rabbi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ilahi bila jarojo daun jimampai, bila jarojo daun jimampai. Baikat lagi Dadayan kain, bila jarojo daun dimampai. Baikat laki dadayan kain. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada ibu bapak di sini sabartaan yang pada hari ini kita tak kumpulan di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan dari awal pemula kami mengucap salam, di mana pian bagana jawab berataan, baik nang di muka sampian di Soberang atau nang di kiri pian nang lagi makanan, atau pengantinnya nang ada di Palaminan. Jadi nang tak lupa ulun nang mau ucap salam kaina
sertakan, di mana begena selalu dalam lindungan, dunia ke akhirat selamat bertaat. Alam pertama-tama dahulu kami ucapkan ini segala puji kita kepada Allah, hari ini memanjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabiin tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur hari ini sabartaan, karena hari ini kita dipertemukan tak lain dan tak bukan di Pamengkih Saberang. Jadi alhamdulillah kita berdapatan, berarti sabartaan kita masih diberi umur panjang. Mudahan umur kita diberikan keberkahan, kita hari-hari selalu disehatkan, disehatkan. Lalu tak lupa kami ucapkan kami terima kasih kepada tuan rumah yang nang sudah mengundang anak lawan kami hari ini mempercayakan. Jadi nang tak lupa pemula kami ucapkan kami nang berdoa besan tuan rumah yang nang sudah mengundang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan tuan rumah yang nang sudah mengundang pian panjang umur, mudahan disehatkan, sehatnya pian di jalan ketaatan, mudahan tuan rumah selalu para rezekian, hajat tuan rumah mudahan dikabulkan, bawa naik haji pian sakaluargaan, Jadi tak lupa kami melanjutkan, kita terima kasih sudah diucapkan. Lalu selanjutnya kami meminta maaf lawan pian bertaan, bila kami madihin terdapat kesalahan nang lebih atau kurang kami membawakan. Jadi minta maaf, minta halal sabartaan. Lalu di amang di sini mendoakan kesembuhan kita nang mana tukang jua nang datang saruan, mudahan bila bulik hajat dikabulkan, berkat jua kita di sini bertemuan sampai ke surga bertaan tak kumpulan. jadi berterus ulun nang bermadihinan, tadi meminta maaf sudah amang ucapkan, bila dalam madihin terjadi kesalahan. Jadi nang berterus kami bermadihinan kepada ibu bapak hari ini sabartaan, tak lupa lawan pian kami ucapkan selamat bertemu, selamat berdapatan. Jadi nang tak lupa kami lanjutkan, tadi nang tuan rumah sudah kami doakan. Jadi nang sabuting sebelum madihin Pak Ibu kami berjalan, banyak-banyak minta ampun, minta rela lawan pian, yang wabil khususnya tuan rumah nang undang. Adakah kipas angin di rumah lebihan, nilainya pang ada bawa akan kesini sabuting diandakakan. Nangaran bang kami hari ini bejas dasar panas nang bocoran, lawan mulai bisukan tadi besalawatan, mata bujur mengantuk jangannya bang paham, kupik diulahkan, barangai diulah kupik nang saiskan, supaya mengantuk mangleh kadek nang bujuran. Jadi terima kasih sebelum kipas angin kaina diandakakan, lalu kami berlanjut hari ini bermadihinan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan selamat nang berjumpa lawan kami sampai
lawan ibu di hadapan. Kalau dilihat parut kayaknya betianan. Jadi si Dintoha cuman masih betianan. Jadi alhamdulillah berarti nang bibitnya masih baik nang bocoran. Jadi nang lawan ibu nang tadi betianan. Tak lupa lawan bian ulun doa akan mudahan pian wan anak selalu disehatkan. Laina melahirakan mudahan salamatan. Jadi Bang Ulun melanjutkan haja nang betianan ibu tadi di muka. Ulun pulang di kambeli menyapa Acil iyo duduk di muka. Tadi tuh Bang ibu betianan tuh orangnya kayak apa juga supaya betianan Acil iyo di muka. Sadang akan laki haja pian kaden. Jadi bujur kah Acil ini Bang lagi nang ini kadada. Jadi nang lawan Acil kami hanya ngini berdoa mudahan Acil iyo lakas tak dapat laki bertaan kita berdoa. Bila kaina kawin cilai pian tentunya jangan kada ingat madihin diundang pula. Jadi lawan piana ulun memadahakan apabila hendak lakas pian dikawinakan. Ulun bangsa buting solusi memberi pian. Tukang kamera kami hendak bebini pula. Lamun hakun di madu berapa jujuran. Lalu tak lupa sekadar ulun padehi nang tukang kamera hendak bebini lagi. Cuman lawan Sidin bila ma ambil laki pian cilai kada rugi. Sidin sangat romantis seumpama lawan ini. Bila hendak acara bila nang hendak tolak pasti cipika cipiki. Beciuman pipi kanan lawan jua pipi kiri. Kerencakan beciuman di tengah kada begigi. Kada bagi lawan Acil iyo nah ulun memadahi kada usah gini pian cilai diambil lagi. Aman ma ambil lagi banyak bener pian rogi. Pas pian beciuman terancak tak cium gusi. Lalu terus kita bermadinan. Lamun kayak gitu para ya haja mangai hendak menjodohakan. Lamun ujungnya mangai main nyembeti kawan. Jadi nang tak lupa sekadar main puakan. Bila Acil iyo minat kaina imbah madihin nyaman beenggar jujuran. Karena kreator banyak benar simpanan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan kepada Dini Amang terima kasih lawan pian. Datang kipas angin sudah maatarakan. Ada tadi banyak kopi ulahakan saiskan. Bilanya kadede mangai pamadihin mau kasurupan. Bila ulun mangai kaina kasurupan. Nang satu pertama sangat membahayakan. Sarajin tarancak taragep bibinian. Jadi Bang mangai itu lain kasurupan. Cuman itu kasurupan diuleh-uleh pian. Jadi nang tak lupa ulun melanjutkan. Tadi nang kipas angin sudah dieterakan. Jadi terima kasih banyak lawan pian. Ada juga nang niisa iskan dieterakan. Cuman niiskannya bilang kada sing tutupan. Lamunnya nang tabelik tak buang beretaan. Jadi lamun kawa mana ini tukupnya. Lamun kawa dieterakan. Lalu nang terus kita bermadihinan. Sebelum madihin lanjut sekali tepuk tangan. Alah tepuk lalu terfokus lawan di abang nang lagi makanan. Betatai berdua ada abang Salih lawan abang Iwan. Jadi biar berdua musuh tuh main bel di lawan Amang. Dilihat Amang Iwan sesangut kata tabelen. Jadi lawan Iwan Amang mendoakan. Mana bini biang tadi kada tapi kalian.
tadi nang bini Iwan sudah kami doakan. Jadi kita berlanjut mangai bemadihinan, kita nang berjumpa di pamangkih sabderang. Jadi lawan pian hari ini ulun ucapkan selamat nang berjumpa kita saberataan di dalam acara resepsi pengantinan. Mudahan acara kita hari ini dilancarkan. Acara hari ini diberikan keberkahan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan terfokus nang lawan abang nang tukang kamera hari ini bebe juhira. Jadi lawan amang sidin lawas bakawanan. Jadi abang besit beliau diberi ngaran. Hanyar hari Kamis imbah dikawinakan. Adakah hari ini di pian bepasan? Pantas saya mulai tadi ulun mangai mana rawang sesuai haja limang. Hanyar hari Kamis tadi dikawinakan. Riati berang sidin pina mancongol ka depan. Jadi wan besit ulun mamadahakan atam pulo tuh di sini kita bertemuan. Waktu malam pertama ulun mana kunipian pian berapa kali malam Jumat tahan. Jadi bang mangkai masalah nang itu kada kawa dikisahkan karena paripasi inya laki binian. Baik lawan pian kami doakan mudahan ni amang besit selalu dikuatakan. Nyaman tonang bini mangai cepat betianan. Jadi kita terfokus pengantin di hadapan. Dua lagi bini mangai beliatan. Jadi lawan pengantin sebelum nang menyapa kami mendoakan mudahan tuh pengantin beda dua sehat badan. Mudahan pengantin sehatnya tuh pengantin di jalan ketaatan. Mudahan pengantin di mana begena selalu dalam lindungan. Dua pengantinnya mudahan para rezekian. Rezeki di depan diberi keberkahan. Mudahan nang laki selalu dikuatakan. Istilah bang kata ngini cumpulan tuhut kada sampai bekaringan. Sehingga nang bini mangai lakas betianan. Mudahan pengantin pian ruhui rahayu di dalam kehidupan. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah hari ini kita doakan. Mudahan pengantinnya selalu dalam lindungan. Mudahan pengantin tak akan terpisahkan. Dunia ke akhirat selalu bersama pian. Jadi wan pian lawan pengantin nang ada di Soberang. Tidak lain tidak bukan ading uai bangaran. Dilihat pengantinnya ulun mamadahakan. Pian jua sisingut liwar kati tipisan. Nang istilah kata nak kaya burung kutilan. Jadi nang lawan pian ulun mamadahakan. Kaina hari ini pas waktu kamarian. Nang itu sisingut suruh wayai bini kaina malah rapakan. Nyaman becium ada gelietan. Lalu terus kita bemadihinan. Dilihat tunang laki manglih nang pinasando. Padahal mun dihitung hangat di kalambo. Alah di kalambu.
getil nang pertama mangai nang malo-malo, getil nang kedua kadede salawar bejo, getil nang ketiga pacangan hahaha. Jadi wong amang belak bener manawa akan nang tatai abang Udin nang kada baku pian manawa akan berarti itu amangnya banyak bener pengalaman. Jadi nang lawan amang nang pian bekipas nang baju bebukaan kayaknya hari ini pian kapanasan atau yue pian ulun mamadahakan kada marga panas tapi hibak untahan. Jadi pemangai ulun mana resakan tadi amang siapa nang ujar tuh sempian baju sidin bebukaan. Opang amangnya ulun kada tahu mangai ngaran pian nang itu pang jelesnya ditatang amai Udin nang pian bedudukan. Dewan ulun pulang melanjutakan jadi lawan pian ulun mamadahakan tampulu di sini kita bertemuan lawan awang uai tadi nang ada di hadapan lawan pangantinnya nang asik bepandiran. Jadi hari ini lawan pian ulun padehi dilihat amang uai awaknya pinat tinggi demes tuh senjata di tagenali lawan tuh senjata kikira tagenali kikira tuh sakilan labih dua jeri. Jadi tak lupa kami memadakan nang kesan nang bini bila malam ini harus siap-siap pian nang istilah kata malihat lawan laki awak saling tinggian mana jua mangai sedikit diberi pasat nang ngaran lawan bini pian hanyar panam bayan nang istilah kata lamun kawa besa sabaran lalu nang tak lupa kita nang hari ini lawan pian memantunakan supaya malam ini pangantinnya pang sukses. Jadi ngini pantun ulun memantunakan dasar tukang nyaman dingai memakan mangga jangan kada ingat pian manukar sosis. Kita sabaretaan hari ini berdoa malam pertama mudahan pangantin sukses. Ada serpang nyaman mangai memakan pais bila memakannya duduk di palataran bila amang nguai malam ini pian sukses pacangan nang bini lakas betianan. Jadi lawan uai sedikit ulun padehi supaya bini pian wayai lakas beisi. Nah istilah kata nang ini syaratnya lawan pian ulun padehi imbah pian kawin nang itu bini pian jangan disuntik kabeh. Lalu berlanjut kami bermadinan tadi nang amang uai sudah kami doakan jadi kita berterus mangai besa sapaan kepada bang pian di sini sabaretaan. Lalu nang tak lupa hari ini kami mulaikan menyapa nang pertama asilahkan amang. Jadi nang pertama menyapa ajil iyo nang pian beputuan nang to beputu ajil iyo di palaminan. Jadi lawan pian ulun mamadahakan ajil iyo ini viral bebujuran bila cilai sidin setiap Jumat pasantri sambahyangan sidin nih bang ada sidin menyediakan makanan lawan minuman ulun rancak benar melihat pian siaran jadi nang lawan pian baik kita doakan mudahan ajil iyo selalu dalam keberkahan. Jadi nang berterus kami bermadinan kepada ibu bapak hari ini sabaretaan. Jadi nang tak lupa mangai kita ucapkan kepada keluarga besar pangantin nang di palaminan. Kalau tuh dilihat nang duduk di muka kayaknya masih bujangan. Jadi tuh nang bujang hari ini ulun doakan nang mana masih jubang mudahan jodohnya lekas mendapatkan. Jadi lawan ijai sakadar aku padehi nang tuh di hujung nang bakar rodong habuk sepik bidadari. Jadi lawan ikam jaya akuin kue bila pina kapingin kaina
HP. Jadi wan ijai amang mama dehi pabila jayai ikam betaksir hati jaka sah supan pian hari ini lawan jua hakim amang mama dehakan nang tu bedengkak nang bebeju hirak nang pian tatawa liwar kama manisan mana hidung mancung ulun mama dehakan lamun sakilas pintas nang kaya gadis Pakistan. Lalu beterus kami pemadihinan nang mana masih bujang atau belum beleki di muka kami doakan mudahan jodoh pian lakas mendapatakan liwar banyak benar manglih permintaan nang ini bang mangai saumpama bediji menyambet karugian jadi ini tulisan hibak beretaan lalu nang tidak lupa madihin ulun teruskan pian mangai menyambung ulun nang marinciakan. Jadi sebelumnya ulun menyapa pulang baca aja dulu pian ini pang catatan lalu ulun berlanjut di sini membawa akan kepada bapak ibu pian sabarataan nang ada di sini ulun menyapa akan menyapa pembakal utar nang ada di hadapan mana pembakalnya coba angkat tangan pembakal hit tadi nang pian sisingut liwar kalalabetan ujar sarang burung pian banyak beisian berarti bang duit pian banyak beisi aran pembakalai harta kita ini kada pacang dibawa mati jadi baik benar duit dibagi-bagi jadi lawan pian ini dipadahi ada duit pacah kasih nih dientare jadi pembakal utar sudah kami nang sapai ujar nang sarang burung pembakal banyak beisi jadi mudahan sarang pian nang beisi lalu kita berlanjut hari ini menyapakan dua sekaligus mendoakan nang lawan abuya nang ada di hadapan ujar ngini abuya ada permintaan kawan lah kasih bebini haja lagi sampian supaya jer abuya kada mau warung tiap malam jadi lawan pian abuya bengarang tadi tuh disambet piannya masih bujangan gasak aja lagi bila ada pacaran itu abuya gasak ikam bedetan bila talalu lambet kain ada hulu orang jadi lawan pian kami doa akan mudahan tahun ini atau tahun depan tadi pang abuya lakas duduk di palaminan jadi terima kasih nang duit memberi nang 20.000 ada requestan tadi jadi terima kasih kami doakan pian mudahan sehat terus pian banyak rajeki di depan mudahan diberkahi dan selamatan hidup sampai ke mati dan sabarataan mudahan kawan naik haji alah naik haji jadi bang ulun pulang melanjutakan menyapa tukang pangkutu nang betu pihiran nang hari ini bakawan amang besit berdiri berduaan jadi lawan pian ulun memadahakan nang lawan tukang putu ulun meminfoakan pian lawan ulun ada persamaan kita berdua sama-sama bawa hilang jadi terus ulun bermadinah kepada ibu bapak di sini sabarataan jadi nang berlanjut hari ini bermadihinan tak lain nang tak bukan di pamangkih sabarang berfoto di muka liati haja amang keluarga besar di binian berataan jadi bang ulun pulang melanjutakan keluarga besar ujar tadi pian dasar di dasar genal bertaan jadi dan tidak lupa ulun melanjutakan menyapa tukang jua tebus palaminan nang pian berduduk nang ada di soberang ada itawiding
mudahan tuh bang tadi nang belum belagi, mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan. Jadi nang tak lupa terus kami lanjutkan. Terfokus lawan ibu nang bakar rodong hirang, karodong belilit nang itu aku dipingkuti di tangan. Kalau dilihat awak dasar saling suburan, nang istilah kata awak sidin sing genalan. Kalau misal betimbang saku parak sapi kolan. Jadi bang pian amang mama dahi pian, bila di kita ma ambil bibinian nang awak tak kenal kayak ibu karodong hirang. Jadi nang lawan pian ulun mama dahakan, ma ambil pian bini kadede karugian. Nang satu pertama ulun mama dahi pian, apabila begesakan sanggup pada beti lama. Cuman sabuting nang laki membahayakan, bila membunuh Yahudi jangan tuh nang bini disuruh dietasakan. Pas retan ma ayak bepatahan pinggang. Jadi wan pian ulun mama dahakan, lamunnya lawan laki hati-hati sampian. Nang istilah kata ulun mama dahakan, apabila pian berdua kilai di waktu malam, kada usah pian berduduk di atas ranjang. Amun ninya kawa belepak haja ditilam, lamunnya di ranjang kilai bisa berebehen. Lalu terus kami melanjutkan kepada ibu bapak yang nasa bertahan. Jadi nang terfokus tadi nang tuh siapa nang acil palaminan. Acil dari tawiding beliau diberi ngarang. Kalau dilihat moha pinanya ada pikiran, saku malam tadi kada diberi lagi pian. Ala lagi pian, jadi terus kami bermadihinan. Terima kasih banyak lawan amang nang tadi pulang maatar sawiran. Jadi nang sabuting ulun nang mamat dehi, lawan nih Busudin ada juga di sini. Mana nih Busudin sakadar ulun sapai, ujar nih Busudin sakadar nang mandang hari. Karena Busudin mangai nang ada di sini, jadi nang tak lupa pian nang melanjuti. jadi bang menyapa pulang hari ini, menyapa nang abang berak lawan abang iri. Mana orangnya angkat tangan di sini. Jadi nang lawan pian ulun mama dahakan, nang lawan abang berak lawan abang iri. Nang pian bedueen gesak hajak haja pian dikawinakan. Lain abang sawat tada hulu kawan pulang. Jadi tak lupa sakadar main kuakan. Tadi kesan abang iri lawan nang abang berak nang belum bebinian. Ulun bangsa puting hari ini memadahakan, bilanya tuh bang pian nang itu bang jodohnya belum lagi mendapatkan. Jangan ada taniat ketujuh pacah di tangan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, nang lawan abang berak ulun memadahi pian. Karan orang kawin berak kai bang desar, bujuran pian nyaman. Nang istilah kata guringnya sudah bakawan, apabila bangun subuh ampih kadinginan. Lalu bertarus kita nang bermadihinan kepada ibu bapak di sini sebertaan. Yang ada di sini nah kita tak kumpulan. Ini yang pastinya buhan pamangkih saberak. Tak lupa hari ini sebelum mangai kita bertarus menyapa pian. Kita langsung berdoa mudahan kampung sini itu pamangkih saberang. Mudahan bisa sini mangai nang selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan. Jua kampung sini diberikan keberkahan. Itu masyarakatnya begawi para jakian, apa rajakian. Jadi bang ulun pulang melanjutkan kepada bapak ibu pian saberetaan. Ulun hari ini
karudung hirang nang pian beduduk sudahkah belekian bila dingai belum nyaman langsung pada hakan nang maksud amang nang karudung coklat memakai baju hirang iyakah ni sidinnya nang duduk bebirang kangan dipak iya ay amang mama dehi pian tuh bang duduk hati-hati pang sampian jangan bebirangkang nang ampah ka kamera ulun mama dehi pian nang tukang kamera sedikit liur bewukan lalu betarus kita bermadihinan jadi nang tak lupa kami melanjutkan jadi mamanya Nasir ada juga nang saruan tak lain tak bukan kami bakal warga doakan mamanya Nasir maka itu sampian jadi lawan pian hari ini ulun doakan lamunnya kada salah nang bejual samangka iya kah sampian mudahan tuh usaha diberi keberkahan mudahan sehat terus pian sakaluargaan mudahan juga pian dimana tuh begawi selalu dalam lindungan lawan juga ulun lawan pian mendoakan kawak naik haji pian sakaluargaan alhamdulillah pian sudah didoakan jadi kami betarus hari ini bermadihinan jadi nang tak lupa ulun melanjutkan kepada ibu bapak pian nang sabartaan yang ada di sini kita masih tak kumpulan tadi geser pengantin sudah kita doakan jadi nang tak lupa pulang kita lanjutkan menyapa mangai nini nang duduk di atas meja pina mancungkong bujukan kalau pina gugur niai membahayakan jadi lawan nini ulun hanya mendoakan mudahan sehat terus niai awak sampian nang istilah kata bujur nang makin toha cuman salah lo disehatkan jadi nang belanjut kita bermadihinan lalu tarifah kasih amang tuh nang ini pulang maatar sawiran 20 taros manglih menambahkan cuman ini nang terakhir pina buruk bujuran tapi kada apa-apa tetap terima kasih lawan pian ulun doakan jadi nang tak lupa pian disapa akan menyapa acil geluh ulun memadahakan mana acil geluhnya nang karudung hirang ujar nang paman tadi pian belum betahan jadi tak lupa lawan acil geluh hari ini kami doakan mudahan acil geluh judul lakas mendapatkan nyaman acil geluh guring pian bakawan lalu nang tak lupa mangai dilanjutkan menyapa amat buhu kawan ulung sahuran amat buhu ngini di masih bujangan dilawan buhu amang mamadahakan mana tadi tuh orangnya nang saling bungasan tolak tadi inya cilai kasaruan inya bakaca mata nang kaya sahrokan cuman amat buho kalau dilihat tadi sasingut kala labetan padahal tuh orangnya masih aja bujangan jadi amat buho sakadar main puakan apabila pian bujang nang itu bangsa singut namun kawa dilerepian supaya orang mengira kada kaya beenakan jelas tuh pengbuhu amang mama dahi pian itu pang sisingut dilerep dulu pian namun kada dilerep kada tuh harapan beparak bebinian kaina bibinian buhu salah paham dikiranya pang ikam umur katuhaan lalu betarus kita nambah madihinan terima kasih banyak lawan amang manjulungi mudahan mangai pian disehatkan hari-hari jadi nang tak lupa kita melanjutkan terfokus ibu bapak hari ini sabartaan yang ada di sini kita bertamuan terfokus lawan ibu nang berbaju biru nang duduk di bangku coba lihat amang kalau dilihat awak jiwa bujur singgenalan salain mangai itu gincu kahahap banget nang istilah kata kayak orang bujangan jadi di
udah kenal nang bujuran. Jadi lawan pian hari ini ulun bepasan. Nang itu bapaknya duduk di palaminan. Nang pian tuh berduduk bilang sapa kanakan. Dilihat anak pian, dilihat umurnya sudah 4 tahunan. Jadi lawan pian sebutik ulun bepasan. Sadangai ulah pulang mangai bini betianan. Sidinnya tertawa kayaknya ada pikiran. Jadi lawan pian kami nang hari ini hanya menyapa akan. Jadi kita berlanjut mangai mau ucapakan. Yang mana hanya datang silahkan dulu makanan. Karena bang menunya sudah disediakan. Jadi nang tak lupa hari ini kami doakan. Yang datang saruan nang mana pian jauh. Mudahan kaina bulik bertaan salamatan. Amin. Yang pastinya kita umur dipanjangkan. Kaina dilain waktu insyaallah berjumpa pula. Jadi wan pian tadi ulun menyapa. Abang berak tadi nang duduk di muka. Jadi wan abang berak memadahakan haja. Nang istilah kata apabila bangai pian kadede cintanya. Gesak-gesak haja cari bang beesa. Karena sudah ada di pada rumah irama. Hidup tanpa cinta bagai taman kada berbunga. Lalu bet harus kita bermadihinan. Lawan nang abang berak mudahan tu jodohnya pian lakas mendapatkan. Amin. Jadi nang tak lupa hari ini kita ucapkan. Mangai nang di Tampolo kita berdapatan. Lawan ading-ading di muka suletaan. Nang masih sekolah kakak mendoakan. Mudahan tu sekolah wen pian pendapatan. Amin. Mudahan berbakti bertaan lawan kuitan. Amin. Mama lawan abah begawi para jekian. Yang wabil khususnya mamanya tuh nang gendut. Mudahan tuh pang abah pian para jekian. Amin. Karena tuh nang gendut pinanya tak gencang makan. Jadi lawan pian kakak doakan. Mudahan sehat terus bingai awak sempian. Jadi menyapa kakak Rahmah di hadapan. Pian mangamira nang tupang awak tak kenal sempian. Jadi wan kakak Rahmah ulun cuma mendoakan. Mudahan pang pian selalu disehatakan. Mudahan pang pian tuh rejeki banyak diberi Tuhan. Mudahan pang pian di mana tuh begawi selalu dalam lindungan. Ulun lawan pian bangai memadahakan. Kaina dahulu nah pian bejelen. Bila sabuting ngaran 20 memberi pian. Lalu tak lupa ulun nang menarusakan. Jadi nang tak lupa hari ini kami sapakan. Kita sapa seorang mangai menyambetakan. Nah ini duitnya kita nang 10 seorang. Jadi terima kasih nang duit memberi. Ini yang pastinya sedikit ulun sapai. Nang lawan abang aspi pahmi hendak bebini. Jadi wan abang aspi nang ini nang tak lupa kami doakan pasti. Mudahan tuh bang pian abangai lancar rezeki. Nyaman juga pian kaina lakas bebini. Jadi nang tak lupa mangai kita lanjutkan kepada abang tadi nang duit mak terakan. Mangai kada papa biar tunggal 20-an. Bila ada sawiran sampai kamarian. Jadi pang ulun hendak menyapa pulang. Nah belum habis di etari pang pulang. Jadi ulun menyapa nang lawan Haji Helim dan juga Haji Tasar. Beliau diberi ngarai. Ujar abang tadi ini memadahakan. Haji berdua tadi bepandir kada karuan. Lalu berlanjut ulun ke Madinah kepada ibu bapak di sini sebertaan. Jadi lawan pian ulun menyapa pulang. Nang lawan tuh pastinya amang-amang di pambesohan. Jadi abang Yunus dan juga abang Latif. Nang ini bang Aran sedikit ada pasan dari kawan pian. Bila membesuh piring lambung kawa bagi gimitan supaya ujar
bebini dua bebini dua kalau dilihat bapaknya nangin tadi bujur malam bayi tangan tapi lain dari hati kalau dilihat moha ada kaiman nambah bini cuman mangai takutan lawan gitu bini jadi wan pian ulun mama dehe jelas di aisidin bebini kadewene coba akan haja wani pian bebini pasti bini tuha taharat mama maye lalu tak lupa ulun nang mana rusakan nang maatar sawiran nang ini anak sari mangai ulun impukan diangkat dikatiak nininya ai kagencangan lalu nang tak lupa terima kasih banyak langsung ulun doakan mudahan cucu pian selalu disehatakan bilanya sekolah mudahan pendapatan dan juga tuh berbakti inya nang lawan kuitan dan kain napang sukses inya di masa depan jadi lawas amang ulun mangiyau pian nang pian hari ini asik berokokan ulun pang beroko ada kabisaan cuman rokok habis sudah mulai beisokan cakanya mangai pian hari ini paham berangai surya tukarakan sabung kosan nyeto mangai pian betatagih bujuran nang jelasnya mangai maulah ngito sopan jadi nang tak lupa kami nang hari ini sakadar bagagayaan masalah rokok tadi jangan dipikirkan pian dua hari ini maklumi ini kawan beawak kirang orangnya nang bebulanan tapi kade papa disambet bebulanan ulun istimewa sedikit pada pian nang istilah kata marah beawak hirang tapi ulun taniat handap bebini pulang lalu tak lupa gitu lain istimewa cuman kahandak sampian jadi ulun handak di sini betakunan nang wabil khususnya masyarakat memangki sabaran bila pian ada nang beluk betahan coba hari ini angkat haja tangan amun mangai bujur hendak mencari bang pian nang belum betahan sekalinya ini nang angkat tangan kayak apa ini saumpama bang sidin dasar hendak beleki kayak apa manut pian lamun lawan ini ulun menyerah aja nang istilah kata jelas sudah tatuha kawin hari ini isuk meninggal dunia karena tak isap susuk ada luar sah jadi bang ini amang nang mencari ujar tak anum tentunya ada saran ulun lawan pian hari ini mangai dipantau haja lawan acil geluh manguti kakanak nang beduduk di muka lawan acil geluh sedikit ulun bepada tampolo hari ini betamuan pang sudah jadi bebini ulun sudah beizin lawan bibit toha mangai nang di rumah jadi ujar ulun ini bini nangai handak menambah jadi pang ujarnya pian itu tasara ulun tuh takoni kenapa ma izin akan laki hendak menambah karena pang inya suah mandang ceramah bila ma izin akan surga dibeles Allah namun kayak gitu ulun kada umpatan tarusan haja berkisah lawan acil aloh nang ada di muka ulun hendak bepada masalah tuh jujuran ulun angger sudah duit 100 juta apan sasa buah bila nyapian hakun aina kita tinggal lawan pian bepada lawan bini tuha bertiga kita sarumah jadi pemangai ulun memadahkan bila hendak bebini cukupi hulu ilmu lawan duit banyak kipian namun bertiga sarumah kasihan bebinian bini tuh di rumah kalau pina pangkada tak pakai sekali sabulan jadi lawan pian ulun main puakan bila bujur mangai hendak pian bebini pulang nyaman imbah madihin
ulun manggeni iya kan. Dadi lawan piana mamadahakan haja nang lawan acil gelo nang beduduk di muka. Pian hari ini besar liwal cantiknya nang istilah kata anak kaya listi kajure. Dilihat di sini lain pulang potongannya. Pian betahi lalat nang kaya iis dahlia. Lalu pak ulun mana